Yes, kanonye mbifurize igitondo kiza, igitondo cy'umugisha kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, mugoroba mwiza kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, igicamunsi kiza kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi biraza guterwa n'uko ingengabihe yawe ihagaze. Birumvikana rero ni amakuru tuba tugarutsemo rero n'umutekano, politiki na diplomasi tuba tugarutse kugira ngo tubabwire uko situation ihagaze mu gihugu cy'u Burundi, ariko gato cyane tukanibanda no ku bisoroko rwose bwa RDC cyangwa se ku butaka bwa Afurika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twirukanse cyane rero sindi butinde nyamuneka ndagira ngo ibintu tuze kubyinjira n'amavuva ndetse n'akubite mbangura, ariko mubanze rwose munyemere mbanze nisuriza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni abantu b'agaciro badukurikira ari benshi cyane. Abari mu gihugu cy'u Burundi babibereye muri Coline Mujejuru, abari muri Coline Murangara, babari muri Coline ya Tongo, babari muri Coline ya Kinazi, bari hano mu gisagara cya Bujumbura ndetse na za Cibitoke tubaye ikaze, bari mu gihugu cy'u Rwanda, Kenya, Tanzania, South Africa barahari cyane, tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Abadukurikira rero ari benshi cyane, by'umwihariko tubasanga rwose ari ya Rwotamasimbi, Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa, nabo tubaye ikaze tubikuye ku mutima. 5 kuri 5 rero kora share nyamuneka kugira ngo iyi nkuru yacu igisohoka ujye uyibona mu wa mbere. Ntabwo ndi butinde rero, reka by'umwihariko dusimukire mu gihugu cy'u Burundi nkubwire yuko ubu tuvugana ishyamba atari ryo hagati y'uwitwa Reverien Ndikuriyo ndetse n'uwitwa General Neva bakomeje gukozanyaho, nyuma yuko rwose ngo uwitwa General Neva we araje inshinga n'ibirimo birabera mu buseruko bwa Afurika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo turaje tubyinjiremo, uraza kumenya byinshi bari gupfa ndetse n'ikirimo kiratuma kugeza amaginga ya ibintu bihindura isura. Turaza gusimukira by'umwihariko hano mu mujyi wa Bujumbura, turebere hamwe by'umwihariko inasi bivugwa ko ari iza mama 23 zimaze rwose ngo kuba azafatirwa i Bujumbura. Turaza kuba tureba ese izi nizo cyangwa sizo, turaza kumenya byinshi kuri ano makuru. Turaza gusimukira by'umwihariko hano mu mujyi nanone wa Bujumbura, ariko neza hafi n'ikibuga cy'indege, nkubwire buryo ki rwose ngo ikijyanye n'umutekano cyamaze kuba cyongerwa, nyuma yuko ngo birimo biravugwa ko drone ziri ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, byaba izo mu bwoko bwa kamikaze, byaba izo mu bwoko bwa CH-4-4 zishobora kuza guterwaho amabombe, bityo umujyi wa Uvira kuwufata bikaba byakorohera izi ntare zasarambwe. Turaza nabyo kubikomozaho 5 kuri 5. Muraza kunyemera rero tunasimbukire gato mu mujyi wa Uvira, turebere hamwe amakuru yemeza ko isa ku isa ari umujyi ushobora kuza gufatwa, nyuma yuko rwose wazarendo zimaze imizi zigaragambya ku rwego hejuru, by'umwihariko zinamagana uwitwa General Gasita Olivier maze iminsi bavuga ko ari intasi y'u Rwanda. Turaza kwa rero ibi byose twikomozaho mu gihe gito cyane, niyo mpamvu mubwira ntinyamuneka jya wibuka gukora subscribe. Sindi butine murabizi nge nkubita mbangura ntago njya nkinga muri rwishi. Yes, reka duhita twinjira rero by'umwihariko, ariko munyemerere duhere muri uno mujyi wa Uvira. Ni umujyi kugeza amadinga ya urimo uragenda ugaragaramo byinshi bigiye bitandukanye. Amakuru ndiyemeza ko byibura amakamyo agera kuri 30 guhera ku itariki ya mbere y'ukwa 9 2025 yatangiye kuza kuri no atariki rero ya 5 rwose y'ukwa 9 ngo nibwo byibura amakamyo agera kuri 30 yamaze kuba agera muri iki gihugu, ndetse amwerekeza mu misozi miremire y'Iminembwe andi ahagarira hano mu mujyi wa Uvira. Gahunda rero murayizi ni ukugira ngo intare zasarambwe isa ku isa zishaka gufata umujyi wa Uvira zitaza kuwukuramo. Amakuru rero akemeza ko ubu tuvugana muri iri joro ry'umwihariko ryakeye ngo icyitwa urujya n'uruza rw'abazareno, amabariyeri agiye atandukanye mu bice bigiye bitandukanye bya za Uvira ngo yari menshi, ndetse ngo amasasu yari menshi yumvikanaga. Amakuru rero aremeza ko ngo aya masasu ari kumvikana n'ubundi ari wazalendo azimo zakora rwose ibitendo, by'umwihariko zikagerageza gusubiranamo ku rwego hejuru, ariko nabyo bitari kugira by'umwihariko icyo bitanga, kuko isa n'isa n'ubundi ni umujyi uraza kuba ufitwe uri mu maboko n'ubundi y'izasambwe, nk'uko amakuru arimo atugeraho arimo agenda abyemeza. Kuba wazalendo zigukanga zikarara zirasa ibi ntacyo bivuze, n'ubundi nuko isa ku isa twe dufite amakuru y'uko abataramu baraza kuba bawicanyemo, ariko icyo mugomba kumenya ni umujyi nyamuneka wamaze kuba ugeramo ingabo nyinshi
ku rwego rwo hejuru. Mu yandi makuru akomeje kugenda atugeraho ubu tuvugana ni uko mu bice byano muri mu bice byano rwose mu gihugu cy'u Burundi CNDD-FDD yamaze ko rwose igerageza gusubiranamo. Ngira ngo mumaze iminsi mwumva iby'uwitwa Reverien Ndikuriyo, uyu ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD ndetse na General Neva by'umwihariko ni perezida w'igihugu cy'u Burundi, bose babarizwa muri CNDD-FDD ariko bamaze iminsi basubiranamo. Ngira ngo murabizi ko uwitwa Reverien Ndikuriyo inshuro nyinshi yagiye ashinza General Neva amarozi, yagiye amushinza ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byinshi bigiye bitandukanye. Ngira ngo ibi bintu twagiye tubabwira inshuro nyinshi, turababwira ati nyamara ibi ni bimwe mu bintu bishobora kuzagiteza ikibazo gikomeye cyane by'umwihariko rwose hano mu gihugu cy'u Burundi. Ubu rero tuvugana ishyamba sigero hagati ku mpande zombi, kuko uyu mugabo ngo ni Reverien Ndikuriyo ari kubwira General Neva ko ibintu byose arimo arakora by'umwihariko bikomeje kugenda bigaragara ku museruko bwa RDC atari byo, ndetse ari bimwe mu bintu bishobora kuza koreka igihugu cy'u Burundi. Uyu se gusa rero wakubitaniraho n'uyu Gervas nako bakunze gutazanda kugarika, ugasanga abantu bamwe mu bagabo navuga ko bamaze kuba rwose bagaragariza General Neva yuko ari mu bihombo kandi bikomeye cyane. Ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara hano mu gihugu cy'u Burundi ni uko abito barimo ba Agathon Rwasa ari bamwe mu bantu bashobora kuza kurangiza General Neva nyuma y'uko we imbaraga nyinshi yamaze kuzishyira mu museruko bwa RDC ndetse no mu cyitwa FDLR. Nyamuneka rero uyu mugabo araza kwitondera aba bagabo, kuko mu gihe ataza kwitondera ni bimwe mu bintu makuru dufite bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane. Andi makuru rero akomeje kugenda atugeraho by'umwihariko aturuka hano mu gihugu cy'u Burundi ni imyitozo idasanzwe n'ubundi ikomeje gutangwa. Iyi myitozo ikaba ikomeje gutangwa n'ubundi nk'ubusanzwe na FDLR, ndetse iyi myitozo irimo iratangwa n'ubundi bamwe mu bari kuyikoreshwa bakaba aribo bari kuvamo aboherezwa mu gice n'ubundi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hano mu bice bya Uvira ndetse no mu misozi miremire y'Iminembwe. Ubwo rero rwose nyamuneka ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Mu yandi makuru rero akomeje kugenda atugeraho ava mu gihugu cy'u Rwanda, ngira ngo mwabonye inkuru ibabaje iteye n'agahinda ku witwa Gogo. Ngira ngo ni umwe mu baririmbyi rwose bari barakoze benshi ku mutima, ariko yitabye Imana apfira mu gihugu cy'Ubugande. Ibi nabyo ni bimwe mu bintu rwose muba mugomba kumenya, kuko ndabizi hari benshi bamukurikiranaga. Uyu nguyu rero by'umwihariko akaba yaramaze igihe mu gihugu cy'Ubugande, by'umwihariko ko ari ivugabutumwa ndetse ari kumwe n'itsinda rye n'ubundi bari bajyanye, ariko ibintu ntibyaje kora kuko uyu mugabo uyu mukobwa rwose uyu mwari ntabwo yaje kurenga umutaro, yaje kwitaba Imana. By'umwihariko amakuru rero akavuga ko uyu mwari yishwe n'umutima, ariko ndetse n'itsinda rye ngira ngo ubuhamya mwabonye bwatanzwe ni uko rwose ngo uyu ari umwe mu bantu by'umwihariko ngo bari bafite ibibazo byinshi ariko byari byarahishwe, ariko byaje kurangira nyine nyamuneka yitahiye. Gusa Imana imurihe iruhuko idashira ndetse ikomeze no gukomeza n'abe bose muri rusange. Yes, ndabona umutaramu rero ngira ngo yakomeje kuba rwose ambwira ati nanjye ndashaka kwinjira kugira ngo mbadondoshe mbabwire uko byifashe hirya no hino. Reka nawe muhe ikaze ahasigaye atubwire uko byifashe mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ku ruzinduko rw'umunyamabanga wungirije wa MONUSCO bagarutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ku nshuro ya gatatu mwaka, turabikomozaho tubabwira inkuru nziza y'uko u Rwanda na Kongo byiyemeje guhanahana amakuru y'ubutasi kuri FDLR. Ese FDLR ntiyabigambaniwe? Ese Kinshasa irabikoraho? Turabigarukaho. Yego. Mu gihe kandi Kinshasa muri aka kanya kaba kanyuzemo yakuyeho kwigira ubuntu ku banyeshuri biga mu duce tugenzurwa na M23. Turabwira utwo duce twari two sayo se nayo ngayo. Reka tubahe ikaze. Yes, ubwo nta kindi rero basabwa nyamuneka wowe utari wakora subscribe. Ese buriya kudakora subscribe ni ibiki? Ni ikibazo ugasanga ari uko soma kudakora subscribe ikibazo gikomeye cyane, guhomba amakuru, guhomba pe. Kandi nanone buriya ari umuntu udakora subscribe ugasanga uko aje kureba ntabikore. Ugifungura link ucyumvira ijwi ryacu rwose kandaho nyamuneka. Yego. Bwana Moses, yego, nyemerera dukubite tubangura duhere Uvira irimo amakuru. Reka dore kuri iyi special force ishyizwe kiriwe yamaze kumenwa hano zigomba gufata Uvira.
Yes, ni ukuvuga ngo mbere na mbere murabizi iyo ninjiye mu makuru by'umwihariko mu buseruko bwa RDC nyamuneka ninjiramo rwose mfite akanyamuneza buriya nimuzajya mubona mfite akanyamuneza ubwo mbanje kubabwira byinshi cyane birimo biravugwa by'umwihariko ku makuru akomeje kugenda aturuka rwose no ku butaka bwa RDC ariko mu mujyi wa Uvira ubu niho turi niho dushinze amatako niho nawe washinze amatako bwana Fagi yego yes uri no kuvuga ngo aha Kiriba intare zasanzwe zongeye kugira gute ko hamena abasirikare abasirikare ntabwo ari abasirikare basanzwe ni special force b'abanyadushoka amakuru nakiriye mu kanya gato gashize ngira ngo yenda n'amasaha nimushaka ndaza kuyababwira nibwo icyitwa igisirikare cya 23 cyongeye gukura bato y'abasirikare yari mu gice cya Uvira iyi bato ikaba nayo yari yahageze ku munsi w'ejo ivuye mu bice by'Igoma by'umwihariko ikerekeza mu bice bya za Kiriba aha yageze mu bice bya za Kiriba iciye ahantu bita Sanje ndetse iciye n'ahitwa hano za Runingo by'umwihariko kwerekeza mu bice bya za Kiriba kuko hari impamvu ngiye kubabwira Imana ugiye kwambikana no kuvuga ngo ni umujyi wa Uvira kugeza amagingaya ugiye kubamo imirwano itarigeze ibaho imirwano twabonye mu mujyi wa Goma si imirwano twabonye yego twabonye mu mujyi wa Bukavu si imirwano yego uti imirwano twabonye mu mujyi wa Goma ntabwo ari imirwano yego niyo twabonye Bukavu si imirwano ni ukuvuga ngo tugiye kubona imirwano itandukanye n'imirwano by'umwihariko twabonaga mu bice bigiye bitandukanye byari bimaze iminsi biramo isano ry'imirwano kuko special forces zamaze kumanuka hano amakuru mfite atari ivumbi nuko bajya kwerekeza mu bice bya hano za Kiriba bahawe amabwiriza ndetse banaganirwa n'uwitwa Byamungu Maheshi Bernard Byamungu Maheshi ni Brigadier General yego uyu ni twice wa General Sultani Makenga ni ukuvuga ngo uyu mutaramu ni umwe mu bantu bazi urugamba yego ndetse kandi urugamba bakaba baruzi mu bice by'umwihariko bigiye bitandukanye hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse akaba umwe mu bantu bamaze no kwiga mu buryo bukomeye urugamba ruri kubera muri Kivu y'Amajyepfo ni ukuvuga ngo rero gahunda n'amabwiriza amaze kubaha nuko mu kwinjira mu mujyi wa Uvira buri muntu wese uretse umusivile undi uwo ari wese ufite intwaro cyangwa ushaka kubarwanya bagomba kumubona amaduyi umucancuro ntabwo bari bumurebera izuba baba burakawota bamwe bamaze iminsi bari ahantu bita Kawezi bahawe icyitwa warning kimwe ntimuzataha nk'abariye yego batashye bane bafata ibigoma ni ukuvuga ngo abangaba bamaze kwemeza ko gahunda kubafata nta bindi ni ukubafata nka FDLR ni ukubafata nk'abasirikare b'abarundi abo bose baraza gufatwa nk'abacancuro nta n'umwe bari bugirire impuhwe ni ukuvuga ngo umujyi wa Uvira rero bigendanye na deployment yamaze gukorwa hano Kiriba y'abasirikare ni bato y'abasirikare bafite imbunda zigezweho zemereye bafite iyi bato irimo abasniper baraza kuba bari mu bice by'imisozi ni batayo yamaze kumanura imbunda zimo za BM21 BM12 izi bya Char de combat ibifaru byose bamanuye nyamuneka umujyi wa Uvira icyo nababwira cyo tugiye kubona urugamba rukomeye ikindi kiri kuvugwa Uvira yego nyamuneka iyi Uvira ibyayo byabaye agaterera nzamba kamwe kanyina wa nzamba kudafata Uvira suko M23 itabishoboye yego byaravuzwe cyane ko bishobotse bishoboka kuko Dr Oscar Barinda umuvugizi wungirije wa M23 mu bya politiki yabivuze ati bwacya tukayifata none mbwira yego ibiri kuvuga Uvira ntabwo ari ibiri Kiriba gusa by'izi special forces zahamenwe ku bwinshi zigomba kwataka uyu mujyi ahubwo hari ahitwa ngo ni Kalamabenge muri Uvira abazalendo noneho ngo bafunze imihanda amasasu ni menshi muri ibi bice biraza gutuma M23 yihutisha gahunda yo gufata Uvira kubera ko aya mabari yari y'abazalendo nayo arayirya mu mutwe
ni ukuvuga ngo aha za Karamabenge ni ibice navuga ko biri strategike by'umwihariko wazalendo zamaze kuba zibanamo imihanda. Iyi mihanda rero uburyo barimo barayibanamo ni imihanda irimo irakorerwamo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Barimo barasahura bakoresheje iyi mihanda batangiye kubana hano muri ibice bya za Karamabenge. Nahoze mbona barimo bagenda rwose banatwika n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, batwika amapine mu muhanda n'ibiki byose, ubona ko nyamuneka aza Karamabenge naho ibintu bitoroshye harimo inamba. Aha rero ngo hakaba hamwe mu hantu ngo izi wazalendo ngo zafunze iyi mihanda, ariko ngo zinafite amakuru y'uko ngo hari intasi za M23 zinjiye mu mujyi wa Uvira, by'umwihariko ngo ziri muri uno mujyi wa Karamabenge. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha ngo gahunda bafite ngo ni ukuza kuba bari muri uno mujyi indani neza, ku buryo bagomba kumekinga shuba nimba hari aduyi ushobora kuza kwidedembya nawe bakamushyira ku butaka. Ikintu cyambabaje gusa cyaguteye agahinda nuko n'umuseveri uri muri ahaca yigendera, ikintu cyagucavuje cyancavuje kabisa. N'umuseveri uri muri ahaca yigendera ahangaha rwose kumukeka gato yuko ngo ashobora kuba akorana na M23 bari guhita bagira gute bamurasa. Aya niyo masasu abantu bari kugenda. Wumvishe umuntu w'Umasai w'umunyakenya hariya mu bice bya Beni? Naramwumvishe cyane. Yego. Ubwo rero aho Uvira Uvira ibyabyo bimeze nabi cyane. Nyamuneka basenga musengera umujyi wa Uvira, musengera abasivile bari mu mujyi wa Uvira, kuko aha za Karamabenge nyamuneka ibintu byakaza, imbunda ndende, imbunda ngufi, by'umwihariko hano zirahari ahitwa za Kasenga. Ahangaha ibintu birakaze. Nyamuneka FARDC ikintu kijyanye n'uyu mujyi cyo yari yitegura urugamba pe. Yego, ijoro ryo ku munsi w'ejo biravuga ko Uvira hari ibintu bikomeye cyane byahabaye. Kumvikanye urusaku rw'imbunda rwinshi, zirimo n'iziremereye, izoroheje n'iziremereye, aho zaraswaga na wazalendo mu rwego rwo kugaragaza ko ngo badashaka Brigadier General Olivier Gasita uherutse gutumwa muri icyo gihugu, muri icyo gice, ngo kuyobora ingabo z'iki gihugu zikirimo. Noneho byabaye birebire cyane, urabizi twabigarutseho. Imyigaragambyo yabaye ku munsi wa kabiri, twabibwiye abakunzi bacu ku wa kabiri ku wa gatatu habaye imyigaragambyo. Aha harasiwe izi mbunda ni muri karitsiye yitwa ngo ni Karamabenge nk'uko nyine wari ubivuze, ariko hari n'agace kitwa ngo ni Kabindula. Hari karitsiye Songo, Nyamiyanda, Mulongwe ndetse na Kasenga. Noneho amakuru akavuga ko ahangaha urusaku rw'imbunda ngo rwatangiye kumvikana amasaha y'ijoro. Noneho hari uriyo nawe watanze ubuhamya avuga ko barumva ko ahangaha yagisubiza bati nta gitero cyarimo usibye kwerekana umuzalendo, kwiyerekana ko umuzalendo agaragaza ko ahari. Noneho tuvuga ko wazalendo ubwabo ngo batangiye gusubiranamo ubwabo, bavuga ko ngo bakwiye kwakira General Olivier Gasita. Bamaze gukora imyigaragambyo bavuga bati ntabwo dushaka Gasita, uyu nguyu ngo ni umunyamurenge yatugambanira agatanga igihugu n'iki. Hari abazalendo bari bashyigikiye guverinoma yari yagumye ku ihame ryayo ryo kurekera Gasita muri ziriya nshingano hariya mu mujyi wa Uvira. Noneho rero abatabyumva n'ababyumva nyine habayeho kutabyumva kimwe nabo ubwabo bamaze gukora imyigaragambyo bavaho bararasa. Noneho uyu Gasita ageze muri mujyi wa Uvira ku manywa ku itariki ya mbere, ni kwa mbere, ariko awuzamo wazalendo bawurimo hamwe n'abaturage cyane cyane bo mu bwoko bw'abafurero, ariko bagaragaza ko batamushaka, bamushinja ubugambanyi, bakamuziza kandi ko ari umunyamurenge, ndetse bavuga ko ari mu batanze buri mujyi wa Bukavu ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara y'Kivu y'Amajyepfo. Uyu Gasita n'umwe mu bahunze, bati inkweto bariruka. Ati se na Uvira araje ngo ntayirinde? Si ubugambanyi ku ruhande rwa guverinoma. Nicyo cyababaje rero abazalendo, kuko bumvaga ko rwose nta kindi gishya uyu Gasita yaba agize ati abazaniye. Noneho nyemerera dukomeze turebera hamwe amakuru ari mu bice bya Warikari, ariko mu mujyi w'Amajyepfo tuvireyo rimwe ti. Uvira ku munsi w'ejo nyine habaye inama y'igitaraganya, inama nakwita yihutirwa, urumva ni inama
mbona rwose ni meya w'umujyi wa Uvira niwe wayiteguje yitwa Kifala Kapenda Kikeva yatumije inama y'igitaraganya nyuma y'aho abarwanyi b'ihuriro Wazalendo bakoze imyigaragambyo mbega iriya myigaragambyo yatumye habaho iyi nama yego nk'uko boza Perezida Tshisekedi yagize Brigadier General Gasita umuyobozi wungirije w'akarere ka gisirikare ka 33 ushinzwe ibikorwa by'igisirikare n'ubutasi yego buriya na Bukavu ifatwa uyu Gasita nizo nshingano nizo nshingano yari afite none kuko atatanze amakuru y'ubutasi kandi yari ashinzwe izo nshingano ngo avuga ati bageze ahabata ku mujyi none se arga bahera bavuga ko ari umwe batanze iyi Bukavu noneho tariki 2 Nzeri Wazalendo bafunze umuhanda nibyo twagarukagaho bamagana inshingano yahawe muri uno mujyi nawe ku rundi ruhande wawo niwe umuntu hari agace yarinze afite inshingano kagafatwa nko kunywa amazi bikoroha aje mukandati nawe wabyumva ariko rero nanone ikibazo ni ukuvuga ngo nimba yari afite inshingano zo kurwanya ahubwo asaba ababuze no kuba bagasize ariko umututu w'imbunda buri hariya ko nawe wakiruka munywanyi wanjye hariya haba hari ikintu abahungu bararipura ibintu byitwa bya nyamugigi mukagira ngo ni inkuba zimo zirakubita gusa byarangiye Kinshasa yemeje ko Gasita aguma muri Uvira ariko Wazalendo bemeje ko atagomba kugira icyo akora muri uyu mujyi umwe mu Wazalendo wabivuzeho atari ko hano ntabwo dushaka uriya munyarwanda bamwita umunyarwanda yego ati ukumubona ibintu byarazambye Uvira biterwa na Gasita wita generali umunyamulenge umututsi bati ntitumushaka ahangaha yego n'umwe mu batumye ibintu bitagenda neza muri uriya mujyi kubera ifatwa rya Bukavu noneho uwita generali Rene Itongwa we yavuze ko Brigadier General Gasita afite imyumvire ya E23 bityo ko ariyo mpamvu Wazalendo bamwanze kandi bamwanga urunuka ati ejo twaganiriye na komanda w'akarere tumubwira ko tudashaka uyu Gasita tumubwira ko agenda Brigadier General Gasita uyu aracyari muri Uvira na Maginga byari byavuze ko yagize ati yahungishijwe ariko yego reka tubwire abantu ko kuri umugera cyawurimo yego ni nabyo byatumye rwose ejo meya Kifara ku wa kane nibwo atangaje ko bibabaje kuba ibikorwa byo muri uyu mujyi byahagaritswe n'abanze icyemezo cya Perezida Tshisekedi kandi ari umugabo w'ikirenga w'ingabo yego noneho ati birababaje ko mu minsi 2 twabonye ihagarikwa ry'ibikorwa mu mujyi wa Uvira nyuma yo kwanga icyemezo cy'umuyobozi w'ikirenga Perezida Felix Tshisekedi Chilombo hatabayemo kuvugana n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze yego Meya Kifara we yasabye ko hategurwa ubwo ni abantu batabazaga batese ko twumvishe ngo habaye inama hariya mu mujyi Uvira ninde wayoboye yari inama igamije iki tubonye ko ngo yasabye ko uyu Kifara wateguye inama yasabye ko ngo hategurwa inama yihutirwa nanone yiga kuri iki kibazo cyande cya Gasita ubwo naba Jean-Jacques Perusi bagomba kuba bagize gute bari muri iyi nama yego ariko inama ngo ikabera mu cyumba cy'umujyi wa Uvira mu gitondo cyo kuri uyu wa 5 Nzeri yego urumva anibutsa abanyekongo ko ngo bakwiye kubaha inzego z'igihugu na perezida wacyo urumva ibyo ari byo byose ni nko mu buryo bwo gukonfirma ko umujyi agomba kugumamo nta kindi kintu bari burenze yego noneho ibaze noneho yego umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yatangaje ko imiryango mpuzamahanga ikwiye gufatira urugero ku ivangura riri gukorerwa Brigadier General Gasita mu gukurikirana ubugizi bwa nabi bukorwa n'iri huriro rishyigikiwe na leta ya Kinshasa niba muri Kongo bavuga ko ngo nta rondabwoko rigize gute rihari Gasita bari kumwangira iki ikibazo gikomeye cyane kuba ngo avuga Ikinyarwanda oya igisirikare cya Kongo ariko yego ubundi ibyo ni ibintu bizwi neza yuko kifite ivangura ryo ku rwego buriya Kongo ni nk'u Burundi neza yego Wazalendo ndetse n'imitwe bikorana irimo FDLR ingabo za Kongo n'iz'u Burundi byamunzwe n'urwango yego bifitiye abongoko bw'abatutsi umunsi ku wundi gifatanya mu kubagirira nabi uyu Gasita ngiye kuba urugero urebye ahangaha muri bino bice hanyuma nyemerera noneho tunyarukire muri Warikare ahitwa Pinga urumva muri Kongo hongeye kugaragara icyorezo cya Ebola Kongo bitoroshye
kuzamba cyane. Pinga ya Warikare bwana Moses. Yes, ni ukuvuga ngo pinga Warikare naho navuga ko kugeza aya masaha ibintu bitoroshye habe namba, Yego. kuko imirwano iri guca ibintu mu bice bya za Ikobo, imirwano iri guca ibintu hano neza za Pinga, Yego. ni imirwano iri guca ibintu ahitwa za Burayi. Ahubwo icyagaragaye nga Pinga uwo muri Warikare M23 yari ikomeje kuhamena ibikoresho byinshi. Kandi hamaze iminsi hakizwe ingabo nyinshi. Ni ukuvuga ngo ahangaha ikintu gihari ntabwo ari M23 gusa iri kuhamena ingabo. Ni ukuvuga ngo koalisiyo ya FARDC iramena, kuko ku munsi w'ejo haje Antonov enye. Antonov ku ruhande rwa FARDC bamena ibikoresho bigomba kwifashishwa n'uwitwa General Guido Shimirai autoproclamé barabizi, ndetse n'uwitwa Kabido. Antonov enye zameni hariya kuri Pinga, hariya hari ikibuga cy'indege. Pinga hari ikibuga cy'indege, niho barimo baramena. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha intare zasarambwe ni nacyo kintu gikomeye bamaze iminsi bitonda, ndetse kinatuma bakora deployment zima zigakorwa muri bya bice cyane, zigakorwa Ikobu ndetse zikanakorwa hano hafi gato, ndetse na guverineri isomoka kuri Evariste aherutseyo cyane rwose. Ni ukuvuga ngo rero nicyo kintu navuga kirimo kiragenda kigaragara hariya muri biriya bice. Deployment n'ubundi ni uburyo bwo kugira ngo n'ubundi ibyo bikoresho biri kumenwa n'abo basirikare mu gihe hashobora kuza kubaho attack, ibitero bize gusubizwa inyuma. Ni ukuvuga ngo rero nubwo ibyo bikoresho biri kumenwa ku mpande zombi n'abasirikare, ni nako icyitwa imirwano, ibitero shuma by'abazarendo bimeze nabi hariya. Nk'uburezi dufite mu mirwano ikomeye cyane, by'umwihariko imaze amasaha make ibaye muri biriya bice bya sa Ikobu, haguye abasirikare batari bake, haguye abasirikare bagera kuri 16 ni abazarendo. Intare zasarambwe nazo zaje kwakomereza abasirikare tutamenya imibare. Haje gufatirwa imbunda nyinshi ku ruhande rwa leta rwambuye intwaro, ibyombo bitatu byo mu bwoko bwa Motorola, imbunda zigera muri 18 harimo PKM ndetse n'imbunda zo mu bwoko bwa AK47, ndetse hakaza n'izi mbunda z'abasniper zigera kuri 3 na machine gun z'amaguru nazo zahafatiwe. Urumva yuko ari imirwano ikomeye, burya imirwano ijya gufatirwamo intwaro ni imirwano ibigize iba ikaze, yakozwemo ubuhanga bukomeye. Yego, aho ngaho ni Warikare. Muri Warikare tugarukiye muri Kivu y'Amajyepfo gato, biravugwa ko twirwaneho hari ibintu yakoreye mu Mikenke. Ariko banza tubwire ibya makuru ahitwa Murunde mu Minembwe, hari imirwano yaciye ibintu hagati ya FARDC ndetse na twirwaneho. Yes, no kuvuga ngo iyi mirwano yongeye guca ibintu hagati ya FARDC ndetse na twirwaneho, gusa biza kurangira n'ubundi abanyamurenge rwose nyamuneka barimo baragaragaza ko burya ntabwo boroshye. Byaje kurangira n'ubundi defense cyangwa se ibitero by'aba bagabo ba coalition n'ubundi babisubije inyuma. Amakuru nakeye nuko hano mu bagabye ibitero n'ubundi harimo n'ingabo z'uwitwa Colonel Aron Ndayishimiye. Mugabo ngira ngo uramwibuka hariya ku musozi wa muremure bamukubita agacanganyikiro bakarwara ibisazi byo mu mutwe. Yataye umutwe kabisa. Ni ukuvuga ngo rero ni imirwano kugeza amaginga tutigeze tumenya rezita zigenda zaba bapfiriyemo cyangwa se ibindi bidasanzwe byakozwemo hagati ku mpande zombi. Gusa yabaye, ndetse ubu tuvugana twirwaneho ibice byo byose iracyabifite 5 kuri 5. Iracyabifite. Muri Kivu y'Amajyepfo kandi nyuma yaho ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, iz'u Burundi FDNB na FDLR tubajya na Wazalendo zateye ibirindiro bya MLDP twirwaneho, nyuma yuko nyine iyi coalition iteye ibirindiro bya MLDP twirwaneho n'abahatuye, uyu mutwe wazivugutiye umuti. Urumva wazikubise zirakubitika bikomeye mu kugaba ibi bitero, nkuko bigaragara ahangaha muri inkuru twandikiwe ahangaha. Izi ngabo zabigabye ziturutse ahitwa mu Marunde wavugaga, ndetse no mu Ngenzi nkuko aya makuru avayo abivuga. Ibi bitero zabigabye mu duce tubiri duherereye hafi na centre ya Mikenke muri teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo. Uduce twagabwemo ibi bitero hari aka Bukunji kari mu metero 6 uvuye muri centre ya Mikenke, yego, n'akandi kitwa Marundi kari mu metero 5 uvuye ahangaha muri iyi centre yego ya Mikenke. Kubabaye muri iyi mirwano kandi yabaye mu gitondo cya kare umunsi w'ejo kuwa 4,
abari hariya batubwiye ko umutwe wa twirwaneho wakubise bikomeye iyi coalition irazikubita rwose, izi ngabo za Kongo irazikubita pe. Twirwaneho ngaha hari ukuntu ifite imico nk'iya 23 ntineshwa ayo rwose. Oya ni ukuvuga ngo arega uretse no kuvuga ngo twirwaneho n'ubundi ifite uburyo ifite terimi n'ubundi ya 23 n'ubundi hariyo musada wa 23 barimo barafatanya mu rugamba kuko iyo bitabaye umusada urabona za drone zari zimaze iminsi zidedembya muri biriya bice sinzi muri ko zaburiwe irengero. Iyo hatabaye umusada zakabaye zikomeza kwerekera, ariko ngo hariya hari abasore ngo mu kijyanye no kurasa indege ni abahanga cyane. Yego, noneho muri Resulta biravugwa ko Mukunji ndetse n'Amarundi hiciwe abazalendo benshi. Yego, n'Abarundi na coalition nyine muri rusange ntabwo hatangajwe umubare ahangaha. Yego, gusa bakavuga ko ku ruhande rwa coalition byarangiye imirwano yarangiye amasaha ya saa 4 zibukira saa 5 z'igitondo imbere ya saa 6. Yego, ku masaha ya Minembwe ndetse na Bukavu. Ndetse twirwaneho nyuma yo kubakubita bavuniye umuheto rwose, urumva yabambuye ibikoresho birimo imbunda ndetse n'amasasu. Yego, mu bitero byagabwe ahari ejo bundi ahitwa Birarombiri hafi na centre naho ya Mikenke. Coalition yari yatswe imbunda zo mu bwoko bwa AK47 nyinshi n'amasasu menshi ataratangajwe umubare. Hari n'ubutumwa twahawe rwose bugaragaza ko M23 iri mu nyungu zikomeye hano muri bino bice, kubera ko ibitero yagiye igabwa muri iyi minsi biri kurikiranya yagiye yunguka kuko byasigaga rwose igize ite ifashe ibikoresho byinshi ahangaha. Anavuze mbona witwa Musafiri ukunze kwandika kuri X yaza ari Twitter avugaho mu buryo umwe cyangwa ubundi bigaragara ko ari imirwano yasigiye M23 impamvu yo kumwenyura ndetse na MLDF twirwana bose ni muri AFC M23. Noneho ikindi nababwira kiri kugenda kigarukaho hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka twinjire mu makuru asa naho ari ya diplomasi tubabwire ku bitangazwa, ariko ubwo Joseph Kabila nawe hari ukuntu yari yavuze yamaganye ubugizi bwa nabi bukorwa na FDLR. Byaje bikurikira itangazo M23 yari yashyize ahagaragara ivuga ko itakihanganiye imvugo z'urwango zikomeje gututumba muri Uvira, inavuga ko rwose iba ari ibintu itakwihanganira ngo irebere.